nongeye kubona gusuza wowe ukurikira ibiganiro byacu kuri channel yitwa Ajabu TV show. Rero reka tuze tuvuge ku kipe y'u Rwanda Amavubi. Nyuma yuko hashize iminsi u Rwanda ruri kwitegura imikino itandukanye, nyuma yuko u Rwanda ruri kwitegura umukino wa Lesotho ndetse n'umukino wa Benin wo gushaka cyo kujya mu gikombe cy'isi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi hakomeje kuvugamo amakuru menshi yuko bari gushakisha uburyo bakongeramo imbaraga ndetse bakaba bakongeramo abakinnyi bavuye hanze, wenda se ari abantu bakina hanze bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda cyangwa se arabandi baha ubwenegihugu bakazi gukinira igihugu cy'u Rwanda. Rero muri abangaba uri kuvuga ku isonga cyane mbere y'abandi bose bamwita Noam Emlen, amazina ye arambuye nyakuri yitwa Noam Fritz Emalon. Uyu nguyu ni umugabo cyangwa se umusore wavutse ku tariki 24 z'ukwezi kwa 12 2000. Rero uyu mukinnyi Noam nkuko nabikubwiye yitwa Noam Fritz Emalon, akaba ari umuntu ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, ikindi anafite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo abishatse yakinira igihugu cy'u Rwanda cyangwa se agakinira igihugu cy'Ubufaransa, byose birashoboka. Rero uyu musore afite uburebure bungana na metero 1 na santimetero 79. Uyu nguyu kandi nkuko nabikubwiye ni umuwinga. Rero nuwanga umuwinga ashobora kuba yakina asa n'usatira izamu, aca ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se rw'iburyo asatira ajya gutsinda ibitego. Ngira ngo no mu gihugu cy'u Rwanda maruzi ko abawinga nubwo tubafite ariko hari uburyo bukene mu kugenda dusatira dushaka ibitego, hari imbaraga zaba zakongerwamo. Ni ukuvuga ngo rero uyu mukinnyi yambaye 22 mu mugongo, ikipe asanzwe akinira yitwa Groningen. Iyi ngiyi niyo mu gihugu cy'Ubuholandi. Uyu nguyu kandi nkuko nabikubwiye yatangiye kare yo gukina mu myaka mike ishize, dore ko mu 2017 yakiniye ikipe y'Ubufaransa y'abatoya bategereje 16 ayikinira imikino 2 nta gitego na kimwe yatsinze. Muri uyu mwaka wa 2023 yakiniye ikipe ya Groningen muko mbikubwiye imikino 7 nabwo nta gitego aratsinda. Uyu mukinnyi Groningen yaciye muri ikipe ya Manchester United, ari umukinnyi ukomeye cyane, ari umukinnyi utanga assist. Gusa icyazwiho ntago azwiho gutanga assist cyane, ahubwo azwiho ngo uno mukinnyi ntago azwiho kuba yatsinda ibitego cyane, ahubwo azwiho kuba yatanga assist nyinshi. Dore ko ibitego byinshi akira muri Man U yagiye atanga assist nyinshi, akaba yafasha ino equipe ya Manchester United yo mu gihugu cy'Ubwongereza kuba yagira umusaruro ayiha. Ikindi ugiye kumenya ko no mukinnyi Amavubi kurinda yifuza kuba yazana mu 2011 yabonye ibaruwa cyangwa se ubutumire bwo kuba yakwinjira muri equipe ya FC Barcelona, Juventus ndetse na Paris Saint-Germain ndetse icyari mu equipe ya Manchester United. Aho ngaho we yagize ahitamo ikipe ya Manchester United abariyo yakinira cyangwa se abarinjiramo. Naho ikipe ya Man U yagezemo 2019 ayikinira imikino igiye itandukanye, na bityo bigaragara ko yagiye tsinda, gusa ariko bigaragara ko yatanze assist nyinshi kuri bagenzi be. Ubu ngubu ari muri equipe ya Groningen nkuko nabikubwiye. Rero uno mukinnyi azwiho kuba kandi afite macengo menshi cyane, azwiho kuba ari umuntu ufite byinshi bidasanzwe, ariko icyo abanyarwanda bamwitezeho nuko yatsinda ibitego, dore ko biziko mu Rwanda nta ba rutahizamu tugira. Gusa ariko ikigaragara ko nuko uyu nguyu ibitego bye byarumbye mu maguru ye, ariko gitanga icyizere nuko akiri muto, umuntu ufite imyaka igera kuri 22 gusa y'amavuko. Bigaragara ko mu gihe abageze muri equipe y'u Rwanda Amavubi agoza na bagenzi be no bari mu kigero nk'iki ngiki, dore ko Amavubi bavuze ko bari kubaka ikiragano gishyashya bazagerageza bagatsinda ibitego ndetse bakagera kuba hari icyo bafasha ikipe y'u Rwanda Amavubi mu kuba babasha kuba bagera kure mu mikino y'isi, ndetse bakabasha kugera kure hashoboka mu mikino yo gushaka iki gikombe cy'isi, ndetse n'umwaka utaha ukazabasha kuba bajya mu mikino nyafrika, nk'imikino ijyanye nyafrika ya CAN. Dore ko u Rwanda nabwo ruherutse muri CAN, dore ko muri 2004 hashize igihe kirekire u Rwanda runyitewe itsinzi nk'uko abanyarwanda benshi bakunze kuba babigarukaho. Ikindi rwose ukwiye kumenya ko no mukinnyi wa Groningen amazina ye witwa
Naom Emeline. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu nyuma yo kwifuzwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi wanaciye muri equipe ya Man U, afite amamako mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ikintu ukwiye kuba mumenyaho, Naom Emeline avuka kuri nyina w'umunyarwandakazi ndetse na se w'umufaransa. Uyu mwana yavukiye muri Guadeloupe. Emeline Fritz Nkusi, uyu Nkusi rero nawe yakiniye ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo byari bigiye kuvuga ko ubwo se yakiniye ikipe y'u Rwanda Amavubi, byagiye bivuga yuko yaba nawe umuhungu we byakora gukina ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ni ukuvuga ko uyu se Nkusi nubwo afite amamako mu gihugu cy'u Rwanda, yakiniye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Byavugaga yuko rero mu gihe uyu muhungu yaba yaje mu gukina igihugu cy'u Rwanda Amavubi, byakora kuba bamwegera bakagera se wakinira u Rwanda, ndetse n'umuhungu bikoroha kuba bamwumvisha yuko se ubwo yabakeneye nawe yabakinira. Gusa ariko byakomeje kugenda hazamo ibibazo bitandukanye ndetse no kutumvikana, nyuma yuko haje kubamo iminsi uyu se akamburwa ubwenegihugu bwo kuba umunyarwanda. Rero hagiye hazamo ibibazo byinshi, rero hahita hazamo indi mibare ituma u Rwanda ruzaca mu nzira zigoye mu kugira ngo babe uno mukinnyi yabemera kubakinira. Ariko rwose ikintu gihari ni uko ibiganiro byamaze kuba byakorwa ndetse ibintu byose bigeze kure. Rero amakuru ahari ni uko uno mukinnyi ukina Groningen yo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubuholandi nta gihindutse agomba kuzakinira imikino ibiri u Rwanda rufitanye n'amakipe nka Benin ndetse na Lesotho mu kwezi gutaha kwa tariki 6 Kamena, ndetse na Lesotho kwa tariki 11 Kamena 2024. Rero nta gihindutse uno mukinnyi wa Groningen Naom yaza kuba yazakina iyi mikino yombi uko ari ibiri, ndetse byiteze ko hari icyo yazakomeza kuba yakongera, dore ko hari amakuru ari kugenda avuga cyane yuko rwose hari abantu bamugezeho bakamuganiriza, ndetse bivuga ko hari ibiganiro byagenze neza. Ni ngo biratanga icyizere ibiganiro, nawe yarabyemeye, dore ko kandi atari ubwa mbere abanyarwanda bifuza kuba bamukinisha, nyuma y'uko umutoza w'umunyarwanda Frank Trotsky yavuze ko hari imbaraga akeneye kuba zakongerwamo. Rero mbere baramwegereye biragorana, ariko ubu ngubu bivuga ko rwose ibiganiro bigeze kure, hafi yo kuba byize ku gasongero y'uko uno mukinnyi yaza kuba yatera igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Rero nk'uko nari ndimo kugenda bikubwira, nyuma y'uko hari itimu ngari izajya mu gihugu cy'u Rwanda mu kuvugisha umukinnyi tumaze kubona hejuru, hari n'abandi bivuga ko bazahita bajya hakurya mu gihugu cy'Ubufaransa mu kuvugisha uyu mukinnyi Warren Kamanzi ukinira ekipe ya Toulouse. Iyi kipe ya Toulouse ni ikipe tuzi mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1. Uyu mukinnyi ngira ngo uri kubona ifoto agaragara ari kuba yatakana n'umukinnyi Leo Messi, mwamenye muri benshi ubwo Messi yakina ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu mukinnyi Warren Kamanzi akina asa n'usatira ku ruhande rw'inyuma kuri kabiri. Ubwo ni ukuvuga ngo yaza kuba yatanga imbaraga mu kuba yaruhura abantu basanzwe bakina inyuma basatira kuri kabiri, dore ko azwiho kandi ko yakora amamote kuruwari ye ikaba ikora neza. Ni ukuvuga ngo nta gihindutse rero rwose uyu mukinnyi aho byitezwe ko yazaza kwinjira muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi vuba aha ngaha. Iyi mikino ibiri y'u Rwanda ruzakina Lesotho ndetse na Benin akaba yazayikina nta gihindutse. Rero uyu mukinnyi Warren Kamanzi icyo kwamumyaho amazina ye yose yitwa Warren Hakon Christophe Kamanzi. Uyu mukinnyi yavutse kwa tariki 11 z'ukwezi kwa 11 mu 2000 byuzuye. Ni ukuvuga ngo afite imyaka 24. Uyu mukinnyi kandi yavukiye mu gihugu cya Norwich, afite uburebure bungana na metero 1 na santimetero 77. Uyu mugabo yambara nimero 12 mu mugongo. Uyu mugabo rero icyo nakubwira nuko nubwo ari umudefasi ajya natsinda ibitego. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ko abantu basanzwe bakina basubira inyuma badefanda. Ubu nk'Amavubi twaza kureba uyu nguyu hoza ari kapiteni y'ikipe y'ingabo z'igihugu wa APRFC Fitina Ombolenga na bagenzi be bakina kuri uyu mwanya kuri kabiri. Ni wangu Fitina n'abandi bagenzi be
bararya bari benshi kuko n'umukinnyi bigaragara ko ubwo atsinda ibitego yazabicaza ndetse kandi bakaba bacara bakiga. Aha, ikwiye kumenya iki rero kuno mukinnyi? Ikintu ukwiye kumenyaho ni uko yakiniye ikipe ya Norwich y'abatarangije imyaka 21 mu 2022, abakinira imikino 3 nta gitego na kimwe yatsinze. Uyu mukinnyi yagize muri ikipe ya Toulouse mu 2023, abakinira imikino 29. Uyu mukinnyi mu 2022 yakiniye ikipe bita Tromso yayikiniye imikino 28 ayitsindira ibitego 4. Mbere yuko aza muri ekipe yaraciye muri ekipe ya Lahem mu 2021 nk'impizanyo. Ni ukuvuga ngo ahangaha yakinnye imikino 19 abatsindira ibitego bigera kuri 2. Bigaragara ko yatangiye kariyeri mu 2021 ubwo yakinaga ikipe ya Rosbach. Ahangaha nta mukino n'umwe yabakiniye nta gitego na kimwe yabatsindiye. Ni kwa kuno mukinnyi bigaragara ko ari mutoya mu myaka, nawe byitezwe ko yazaza kuba yagira ikintu akora cyane muri ekipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi, ndetse nawe akaba yaza kuba yabafasha. Rero uyu mukinnyi we afite ubwenegihugu bw'Abanyarwanda cyangwa se mu by'ukuri ni Umunyarwanda, Kamanzi nk'uko nabikubwiye. Rero uyu mukinnyi Kamanzi igikomeye ni uko yakinnye irushanwa rikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi rya UEFA Europa League, ndetse anakina Champions League mu batarangije imyaka 21. Ahangaha yari yabonye call-up cyangwa se yahamagawe mu 2022 ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12. Ahangaha kandi Kamanzi bari bagiye gukina ikipe ya Sweden cyangwa se Switzerland. Rero ahangaha banganije igitego 1-1, bigaragara ko yakoze ibishoboka byose akitanga. Ahangaha yari muri ikipe y'Ubufaransa y'abatarangije imyaka 21 uko nagiye mbikubwira. Bigaragara ko n'umukinnyi muri rusange amaze gukina imikino yose hamwe 78, atsindamo ibitego 6. Ni ukuvuga ngo ni umudefensi uri kugerageza agakora akazi gashoboka cyose agafasha abadefensi kuba bakwitwara neza, ndetse ko ari umukinnyi ufite inararibonye kuba yarakinnye UEFA Champions League, agakina UEFA Europa League, amarushanwa akomeye cyane ku mugabane w'Uburayi. Bitezwe yuko hari ikintu yazaza kuba yafasha Abanyarwanda mu kuba abagera kure hashoboka, ndetse no kuba bazitwara neza, bityo u Rwanda rukerekeza mu gikombe cy'isi nubwo ruyoboye itsinda rufite amanota 4. Rero habiri gutanga icyizere cy'uko mu gihe u Rwanda rwakwitwara mu yindi mikino isigaye nta gihindutse rwose, Abanyarwanda twajya mu gikombe cy'isi tukaririmba itsinzi, amadarapo akazamurwa, ibintu bikaba bihagenda neza. Rero we ushobora kwibaza uti Ajabu, aya makuru uri kuyakura he yuko Abanyarwanda hari izindi mbaraga bakeneye? Ni kuvuga ngo perezida w'umukino w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, cyangwa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, Mugenntwari Alphonse, yavuze yuko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo hongerwemo amaraso mashya muri ekipe y'u Rwanda Amavubi, ndetse hari guteganywa yuko mu gihe nta gihindutse rwose hazongerwamo abakinnyi benshi, ndetse muri minsi ya vuba. Dore ko ndavuze ko nta gihindutse muri ino mikino itaha iri imbere u Rwanda ruzakina ari umukino wa Benin ndetse na Lesotho, tugomba kuzabonamo amasura mashya kuko Alphonse Mugenntwari yabigarutseho. Rero byari bihuje nuko Frank Trotsky utoza Amavubi nawe yavuze ko hakenewemo izindi mbaraga, ndetse anavuga ko biri gukorwaho cyane. Ahangaha yarabihuje nuko u Rwanda rugiye kwitabira Sekafa rumaze iminsi rutitabira. Dore ko rero nyuma y'imyaka 7 yose yarishize u Rwanda rutitabira irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza ibihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba ndetse niyo hagati ariyo Sekafa, Amavubi y'u Rwanda akaba yaraherukaga kwitabira irushanwa mu 2017. Icyo gihe ryabereye Zanzibar, aho u Rwanda rwavuyemo rutarenze itsinda rwari rurimo. Rero ni irushanwa ryerukaga cyangwa se icyo gihe ryegukanywe n'igihugu cya Kenya. Perezida w'umupira w'amaguru mu Rwanda
nk'uko nabikubwiye, perezida w'ikigo cy'umupira w'amaguru mu Rwanda Alphonse Munyentwari yakomeje avuga yuko Sekafa u Rwanda rugomba kuyitabira byanze bikunze muri uyu mwaka turimo 2024. Avuga ko icyakorwa cyose, imbaraga zose zakenerwa, ikintu cyose cyaba gishoboka kugira ngo u Rwanda rwitabire bazagikora kugira ngo u Rwanda rujye muri Sekafa ndetse kandi ruzanitwara neza. Ni ukuvuga ko yanabajijwe niba hari abakinnyi bashyashya bazitabira cyangwa se bashyashya rwose ntiyabihamije, ariko yavuze ko uko biri kose niba ngombwa tuzabona ayo masura mashyashya muri iyi minsi ya vuba. Rero naho irushanwa rya Sekafa riteganyijwe kuzaba ku tariki 29 Kamena kugeza ku tariki 14 Nyakanga 2024. Rero Sekafa yavuze ku irushanwa ry'uyu mwaka Sekafa izaturukamo ibihugu bitandukanye byagiye bitumirwa muri iri rushanwa. Rero byagiye bihuzwa nuko nyuma yuko hari hashize imyaka yose rero u Rwanda utajya muri Sekafa, nuko u Rwanda rukeneye kuba rwajya mu mukino y'igikombe cy'isi. Ibi byose birahura no kuba u Rwanda ndetse n'imbaraga rukeneye by'umwihariko kuba hari ba rutayizamu. Ikindi nkuko nagiye mbikubwira abakinnyi bamazemo igihe muri equipe nationale bakwita ko babayimo abantu bameze nka brand basaze muri equipe. Rero byagaragajwe ko hakeneyemo amaraso mashyashya ndetse n'izindi ngufu kugira ngo tubone u Rwanda rushyashya. Gusa ikintu bashimye ari benshi nuko byagaragaye ko abakinnyi u Rwanda ruri kugenda rurebaho vuba ari benshi, ari abantu bagifite imyaka mikeya bateranyije imyaka 25 y'amavuko, ku buryo biri kuvuga ko rwose mu gihe izi deal zaba done cyangwa se bano bakinnyi baba bamaze kugira mu gihugu cy'u Rwanda Amavubi. Dore ko byanagaragajwe ko ibintu byinshi byamaze gukorwa, ahubwo ikiri gukorwa ni ugushaka ibyangombwa by'umwihariko uyu mukinnyi Naomi byamaze gucamo neza. Ono wa Truzi nawe biri kwinda bivugwa, igisigaye rero kubashakira ibyangombwa bakitabira imikino u Rwanda ruzakina. Byo ikintu nakubwira nuko amahirwe ageze kure, hafi yo kuba bigeze kuri 100%. Rero abanyarwanda dushobora kuba twazarurirwa n'imikino kuko bigaragara ko hari imbaraga mu Rwanda mu Mavubi akenewemo nk'uko byagaragajwe